аллакай бо қадамҳои устувор барои фатҳи майдонҳои бузург албатта ки талош мекунад. Лоиқ Қутбуддинов имрӯз воқеан ҳам хеле дурахшиши олӣ дошт паҳлавони тоҷикистонӣ ва билохира ба ҷое расид ки талош муборизааш ҷиҳати қаҳрамонӣ аст. паҳлавони кишвари қазоқистон сафедпӯш Ернур Батиргалӣ ба майдон ворид мешавад ва ин бошад Лоиқ Қутбуддинов, дорандаи нишони нуқраи қаҳрамонии ҷаҳони ҷавонон дар Тоҷикистон ва ҳамзамон қаҳрамони Осиё миёни наврасон дар соли 2023, дорандаи ду нишони тиллои ҷоми Осиё. яке аз ғунчаҳои бисёр ҳам умедворкунанда барои ояндаи дурахшон Лоиқ Қутбуддинов. хуб, рақобат шурӯъ мешавад дӯстони арҷуманд барои ба даст овардани медали тиллои қаҳрамонии ҷаҳон дар вазни то 60 килограмм. нахустин ҳаракат Лоиқ Қутбуддинов мехост бо усули пӯшнокӣ ё худандоз партов кунад, вале зери фишори ҳариф қарор мегирад. аммо хушбахтона ин ҳолат бидуни ягон хавфу хатар барои Лоиқ Қутбуддинов пушти сар мешавад. хуб, талош мубориза албатта барои ба даст овардани нишони тилло хеле ва хеле душвор аст, чун дар дилхоҳ намуди варзиш марҳилаи ниҳоӣ аз ҳама ҷиҳат мушкил мешавад ва талоши паҳлавони кишвари Қазоқистон ба имтиёзи Юко баҳогузорӣ шуд аз ҷониби довар ва фишори Ернур барои ҳаракатҳои кор дар замин аст. хуб, то куҷо муваффақ мешавад? хушбахтона аз ҳолатҳои кор дар замин чизе ҳосил нашуд барои паҳлавони қазоқистонӣ, вале ҳаракаташ имтиёзи Юко баҳогузорӣ шуд. аллакай дар ду ҳолат фикр мекунам имтиёзи Юко аст, чун дар он таблое ки дар майдон аст ду Юко ба нафъи паҳлавони кишвари Қазоқистон аст. аз сари остин ҳарду хеле мустаҳкам доштанд. Лоиқ пайдо мекунад ҳамон ҳолати мувофиқро. агар аз боло аз пасгиребон Лоиқ ана ҳамин гуна дошта тавонад ҳуҷимата ё ҳалуки дарунаро саревақтӣ истифода мекунад паҳлавони мо, аммо ин навбат кораш омад накард. бисёр хуб андешид Лоиқ Қутбуддинов. вақте ки аз боло медорад воқеан имконият пайдо мешавад. бубинем аллакай ду Юко дорад паҳлавони кишвари Қазоқистон. пойзанӣ аз ҷониби Ернур ва таваҷҷӯҳаш бо сари китф партов кардан буд, вале ин ҳолат чандон хавфу хатар эҷод накард барои паҳлавони мо. аммо каме хаста метобад Лоиқ Қутбуддинов, вале бояд ҳаракат кард. ин финал аст. натиҷаи хеле даркориро ба даст меорад ҳалуки даруна ва фишорҳои Лоиқ бори дуюм аст ки натиҷа намедиҳад. аз ҳамон боло доштан хеле мувофиқ аст, вале партофт нест. Лоиқ Қутбуддинов рақобатҳоро аз даври аввал шурӯъ кард. имрӯз намояндаи Кипрро шикаст дод, баъдан намояндаи Алҷазоир аз садди роҳи худ берун кард. дар марҳилаи дигар паҳлавони кишвари аз паҳлавони амрикоиро ваяй ҳамон нуқтаи даркорие ки барои Лоиқ лозим аст, ҳамон ҳолат ба миён наомада истодааст. ҳарчанд талош мекунад паҳлавони мо, вале хеле устуворона дифоъ ҳам мекунад Ернур аз Қазоқистон. Лоиқ дар марҳилаи чаҳор як ниҳоӣ тавонист намояндаи Эстонияро бо имтиёзи комили ипон таслим кунад, вале муҳимтар аз ҳама он буд ки дар даври нимниҳоӣ паҳлавони ҷопонӣ ватандори ин риштаи варзишро аз садди роҳи худ берун кард. чӣ гуна ҳолати мувофиқ барои Лоиқ Қутбуддинов ва довар чӣ ишора мекунад? барости мо ишораи доварро намебинем ки Юко ишора кард ё Вазари, чун навор чандон аз зовияи
موافق‌تر نبود. پرتافتی لایق امتیاز یوکو با او گذاری شده است. امتیاز یوکو کمی دیگر همین حالت بسیار خوب استفاده شد. کمی دیگر اگر دست حریف رو به سمت خود میکشید لایق فکر میکنم حتی وزری نه حتی امتیازی اپان به میان میآمد. به هر حال خوب است با یک امتیازی که حریف گرفت یعنی امتیاز یوکو جواب گفت جبران کرد لایق. اما ادامه رقابت رو میبینیم که همین فرصت های موافق برای پهلوانی ما به دست بیاید. توجه برای در حالتی استحکام نگاه داشتن لایق قطب‌الدینov بود ولی موفق نشد. و باز یوکو پس گرفته شد ولی شیدو با کمفعالی به خاطر کمفعالی با پهلوانی قزاقستانی خیلی فرصتی کم باقی مانده است. لایق باید توکل کند هرچی باد و باد. بسیار خوب امروز شروع کرد رقابت ها رو پهلوانی ما ولی چون به نظر می رسد که در مرحله نهایی کمی همون قوای درکاری نیست. تقسیم کردن قوای لازمه فکر میکنم برای لایق تا به مرحله نهایی کمی مشکل بود که نتوانست. به هر حال حالا چند ثانیه دیگر در اختیار دارد لایق. 3 2 1 و همینطور وقت به انجام میرسد. وقت به انجام میرسد. فرصت خیلی خوب فرصتی بسیار هم مناسب برای لایق قطب‌الدینov بود. متاسفانه استفاده کردن نتوانست ولی این نتیجه بسیار هم برای غنچه نوروسته جدای میهن نتیجه خوب هم هست که با ایستگی قدم های استوار میگذارد به میدان های با نفوذ. خب همینطور لایق قطب‌الدینov نشان نقره قهرمانی جهانی نورسان را به دست می‌آورد. پهلوان کشور قزاقستان یرنور باترگالی باشد با گرفتن نشان طلا مشرف شد و در میان نورسان عنوان قهرمانی را به دست آورد. در دو حالتی که امتیاز کوچک امتیاز کمترین یوکو را به دست آورد و موفق هم شد. خب اکنون در کارنامه لایق قطب‌الدینov باز یک نشانداد دیگر ضم می شود. همون حالتی که هرچند خود رو کنار گرفت لایق ولی موفق نشد. خب همین طور دوستان عزیز ما بعد از چند لحظه برمیگردیم.